与此同时，据港Dharmakirti寺每年定期在Dharmakirti寺的芒嘎拉幼儿园举行献血活动，受到民众的热烈响应。为协助满足巨港市持续增长的血液需求， Dharmakirti寺每年定期举办2次爱心献血活动。在 Dharmakirti寺属下的芒嘎拉幼儿园举办的献血活动，受到了民众的热烈响应。Dharmakirti寺献血活动负责人 Arifin 表示，每位献血者在献血前都会依照流程接受一系列健康检查，包括血红素含量、血型和血液检测，确认符合标准后才进入正式献血阶段。过去每场活动约有100位民众参与献血，然而随着公共热情的不断提升， Dharmakirti寺在本次活动中将目标人数提高至约200位献血者。Iya, ini kegiatan Muslim selama ini kegiatannya setahun 2 kali. Nah, kalau kita lihat antusias masyarakat di sana baik, kemungkinan kita akan tambah mungkin setahun 4 kali gitu. Dan juga selama ini kan targetnya cuma 100. Untuk hari ini udah saya lihat tadi daftar depan udah 153 yang daftar. Nah, jadi antusiasnya lumayan besar. 与此同时，一位参与献血的民众朱尔莎表示，自己平时就有定期捐血的习惯，尤其是Dharmakirti寺与印尼红十字会合作举办的献血活动，更是积极参与。Berarti di sini atau gimana? Kemarin di PMI juga ada, di rumah sakit umum yang sering. Memang rutin kan? Kemungkinan mau sih, tapi kemarin itu kendala kartunya hilang. Dapat info dari mana? Ada donor darah sini? Donor darah sini itu info dari yayasan, karena dari sekolah saya ini satu yayasan. 在完成献血之后，每位献血者都会收到一份积极生活物品作为感谢礼品，以表达对他们积极参与Dharmakirti寺献血活动的诚挚谢意。Eka Saputra PAL TV